I evo nas nazad na vodi. Ustali smo se u 5:30 da bi bili na jezeru nakon sat i po. Prvi zabac, nisam htio još kameru ni stao, sam da vidim dubinu i imam prvog smuđa. Znači, nevjerovatno. Prvi smuđ je tu. Nije velik, ali stvarno na prvi zabac imate odmah ribu je nešto nenormalno. Evo ga, mali smuđ. Džig glava od 21 gram. Za veliku dubinu, mali šed zeleni i ide nazad naravno. Isuse Bože, ja vam ne mogu pisati sad koliko sam ja uzbuđen. Na prvi zabac, rano jutro, ne znam kako se zovem i dobijem odmah udarac. Strašno. Evo ga šedić i evo ga smuđ. Ide nazad. Ajde pići. Pići nazad. Prvi zabac. Riba. Da. Kao što rekoh, ja sam za sad na ovom šedu. Koliko on ima, ne znam, možda 12 cm sa ogromnom džig glavom, a Ena ide sa... Idem s ovim 10 grama. Jučer smo pripremili gumenjake, kao što možete vidjeti većina su u zelenoj boji, kričavoj zbog tamne, mutne vode, zelenkaste, tako da idemo dalje. Idem promijeniti gumu, probati neku drugu boju. Ajde. Da ideš na Ghosta. Da. Znao Kako si sam. znao? 2 tijela, 1 malo I sad gađam ovog galeba u glavu, da ne skiči više. Evo, jesam morao ja reći da se ureknem. Ena. Gdje zabaci? A na platformu. Dobro pomoći. Pa ne zapeli za ovo uže izgleda. Da. O, sunce ti kalajsano. I sad će se neko obogat na moje varalci. Jebem ti taranu. Pecamo na kanalu, pokušavamo upecati smuđa. A u današnjem ribolovu koristimo većinom šedove, gumenjake, znači gumene varalice. Većinom su tu od 9 do 12 cm. Evo, baziram se na nekim ovakvim. Ima i drugih kombinacija i ovi isto su navodno jako dobri. Ja ih zovem Ghost, ovi bijeli. Pa ćemo vidjeti. Za sad prvi zabac, prva riba, jutros čim smo došli. Od je prošlo nekih pola sata, 40 minuta. Za sad bilo je par nekih udaraca, ali nismo uspjeli ništa izvaditi. Idemo sad dalje. Štap Instinct Reloaded. Kao što možete i vidjeti, 32 grama akcije, ima Fast Action vrh, što je veoma bitno za ribolov smuđa, u kombinaciji sa Shimano Naski rolom 2500, znači mala rolica, izuzetna rola, znači obožavam ju, predobra rola, ima odličan prijenos, brza je, obožavam ju. Tako da sam ukomponirao taj štap i rolu i top su. Na kraj fluokarbona si stavim kopču. To je to. Imamo znači špagu, fluo 40 cenata 50 i brzu izmjenu, to jest kopčicu malu koju ovako stisnem i na nju ide šed sa džig glavom. Zatvorim i spreman sam za akciju. Nadam se da sam vam pomogao. Idemo dalje. Što se tiče samog pecanja smuđa, zabacite, malo namotate, pustite da potone, znači pustite da potanja
i ako imate pravi štap, čak i sa tvrdim možete, evo ga. Znači točno se osjeti kad padne na dno, najlon se opusti, namotate, možete malo džigat, to jest povlačit, a popustite, možete jednostavno sam par puta namotat pa stat. Znači ovisi sve šta taj dan smuđ želi, na šta najbolje reagira. Evo ga, evo ga, evo ga. Neki mali izval. A vidiš zašto fulaj kad su mali. Tako je, tako je, tako je, 2:0. Ovaj se zakačio izvana. Eto kakvi su udarci. Znači non stop imam udarce, a fulaju, pa to je zato što mi ne kontriramo na vrijeme. A oni mali. Ovaj se zakačio izvana. Mališa. Ide nazad. Druga riba danas. Jebem ti. Nena mi je balava. Balaban. Jesi ti balaban? Idem jest. Jes. Dobar ti. Ja sam se smrzao ko pizda. Obuko sam kratke hlače i majicu. Vani ipak ima 13 stupnjeva. A šta ti Jena imaš obučeno, da mi reci? Ovo je ko scena iz Glupog i glupljeg. Pita me oć njenu ovu, kak se zove, jaknu, šta je već, da se malo ugrijem, jer ona ima Majicu duksuju. Jako je draga cura, nema šta. Osjetim, ovaj je doneo za sobom ogromne smuđeve. 100% znači. Jednog od 5 kila. Definitivno. Kolika brodina, majko mila. Op. Tako je. Imamo neku izgleda bolju ribu. Se nadamo. Da. Evo ga. Treći smuđ za danas. Tako je. Uf, ovo je baš dobar. Ovo je lijep smuđ. Baš je lijep. Tako je, ljudi moji, treći komad za danas. I ovaj je baš lijep. Prelijepa riba. Lagano je lupio. Lijepo se zakačio. Školski, što se kaže, prelijepa riba. Prekrasan. I ovaj će ići nazad. Ako dobijem nekog većeg, mogu bi
si ostaviti jednog, ali ova ipak ide nazad. Hajde, pići bangoš. Treći za danas, la 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 la. Tako je. Kakav je ovo bio udarac. Ovo moglo biti nešto često naga. Kakav udarac, čovječe. Da. Krasan smuđa. Idemo ga probati izvući. Kakva riba, ljudi moji. Prekrasan. Kalke ožiljke ima. Pravi borac. Gutno ga je sam tak. 4. riba za danas. Ne, stvarno. Prekrasna riba. Ej. I ide nazad. Da, hoćemo mi otići negdje dalje? Ajde. Da li ti se da? Da mi se, brate. Znam gdje ću tako. Na drugom kanalu. Drugi kanal? Mislim ovaj kanal, ali drugo mjesto. Kužiš, ovdje će riba krenut radit nenormalno 100%. Ali ne da mi se gledat to klanje. Možemo da se vratimo kasnije. Ajmo baciti još koji put i... A? Ajde. Pa mi. Ako vidiš da je neko na nekoj poziciji, pa udalji se bar 5 metara, nemoj mu doći u krilo. Rođe prcka na sitnu. No, dobro skore. Što vole sad da mi dođe smuđ od 5 kila, da ga pustim onak. Evo ovaj zabac izvučem i pakum. Obećavam. Evo nas ljudi nazad u akciju. Malo sam bio odsutan s kamerom. Dešavalo se svega između, osim ulova. Došao mi je bio kolega. Uspio je upisati svog prvog smuđa u životu. Nas dvojica smo promijenili par lokacija. I sad se vratili nazad na ovaj isti kanal. Znači, ja 4, kolega 1, Ena nažalost ni jednu. Ovdje se okupilo jako puno ljudi, znači cijeli kanal je pun. Ima 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, jedno 30-ak ljudi. Tako da je napadnuto katastrofa. Znači prošlo je stvarno dosta sati bez akcije, imao sam još par udaraca dok smo bili tu na kanalu. Kad smo se preselili, to je to. Sad je skoro 8 sati. I nastavljamo dalje. Back in the game. Na bijelu sam imao udarca, ali nisam imao ribu, a na ovu standardnu, sam što je ova uništena, ova tu ne valja u čušku, ali ona mi je donela sve. Evo ljudi, i dalje nema promjena, jedina promjena je što sam ja danas izgorio ko budala. I dalje sam na 4 ribe, lagano se pale lampe, ali normalno, noći još uvijek nema. Mislim da je sad negdje 8:30, okupilo se puno ljudi, na kanalu ima sigurno 300 ljudi i proradila je opet ona druga strana gdje sam danas bio, to jest jutros. I sad su izvađena 2 dobra smuđa, ali nažalost ja i kolega više ništa nismo dobili. Idemo nastaviti dalje pa ćemo vidjeti kako će biti. Evo ljudi, ja sam se pomakao iz glavnog kanala tu još u jedan, ajmo reći, zaljev. Tu prestaje kanal, a tam se nastavlja iza mosta. Ovo je ko neka uvala, mirna, pošto tam je napadnuta voda. Je ona strana uvijek vadi,
stvarno se ljudi ispecavaju, nis neke ribe, ali se ulovi. Idem probat malo ovdje. Ovo je travnato, bit će zapinjanja, ali idem probat, možda se odvojio koji smuđ ovdje i tu i završavam ovaj video. Preljep dan, znači ispunjen sa akcijom, bar prvi dio dana. Imao sam fulera, strava puno, znači baš je bilo akcije danas. I nadam se da će neki drugi put biti opet bar ovak dobro. Evo ljudi, današnji ribolov završava. Hvala vam što ste odgledali i nadam se da ste uživali. Ja sam krepan, probudio sam se u 5:30, a zaspao možda u 2, tako da je ovo stvarno dug dan. Trenutno je nekih pola 11, ja mislim, tako da dug dan, ali vjerujem da sutra ujutro napadam opet. Da, sad je 22:25. Idem sad na vlak pa na bus, imam sat vremena do stana, tako da bio je predivan dan. Eto, uspio sam uhvat 4 ribe, puno akcije, hvala Bogu, i ništa, vidimo se idući put. Do slušanja.